Oo, Matkasымовдор келдиңерби? Киргиле, өткүлө. Айтуке, 10 000 сомдук абойду кирде толбасаңчы. Жүргүле, киргиле. 4 000 долларды кабердин үстүнөн баскыла келгиле бекан. 10 000 евро турган диванга отуруп көрбөйсүңөрбү? Кандай экен? Ай, укмуш-ай. Ай, қонақтар ай, қош келіпсіңер ай. Ай, қандайсыңар ай? Ай, маха, ұяттап бай, қонақтар келсе мақтанып өле тұрып. Тұр жаңағы 7 000 сом чайнең алды, 4 000 сом чайларың қайнат. Ай, қандайсыңар ай? Ай, Анталиядан келген Саваркадан сау. Бұлардың деген ұрды атшады. Точно ұрды атшады. Жо жаңағынды мақтан отқанын қарабайсың ба кешке? 4 000 доллар, 100 000 сом дейді қой. Бұлардың бізде де жашат жүмес бәрі. Ой, қаяқтан бізде азыр көкті сөйлеп қалышыптыр. Қаяқтан бізде жашат? Қарабайсың жашағаны? Бұлар ұры. Точно ұры. Ой, ата, апа, ұры емес бұлар. Ой, бұл деген жаңа Кеша деген баласы бар ғой. Ошоны Ава Кейджи менен... Эмне Кейджи? Ава Кейджи. Ошо менен Анталияга иштеген кези берип, иштеп акча салып бай отушпайбы? Ай, қандайсың қошына? Ай, эмне чогулуп силер? Кандайсыңар? Ошол балабызды жана Ава Кейджи менен Анталияга кетип атканбыз иштеп келсин деп. Ақша тауып. Ошол анан аягын сык жеп турбайбы? Ошол шлепка барбы силерде, шлеп көрүп турлачы. Сен анын акчасын санабай, сен да барып иштебейсиңби ошол? Ава Кейджиң менен. 4 000 эмес, 8 000 долларга бизге диван алып бергениң. О? Сен да бар иште. Не жүрөсүң? Болобу буга иштесе? Болот. Бар иште. Ай, силер Анталияга жана балаңарды Ава Кейджи менен жөнөттүңөрбү? Мен баламдын аркасынан күйөөмдү да жөнөтүп жыргап эле калдык. Жүргүлө, Спанияды көргүлө эми. Келгиле. Маха сразу эле айт мага, подружка, мону канча калдым дейсиң я? Ой, сонука макул 50 000 сом. Маха, 150 000ге алдым мен муну, 150. 150-гө. Ансы эмне күйөөм иштеп 9 000 доллардык кроватька жатып жыргап эле калбадыкпы, карабайсыңарбы? 10 000 доллар. Ой, алтышка 10 000 доллар. Ай, сеникин деле жанагы 2 000 сомдук телефон жакшы экен, бул 2 000 доллардыкты такыр түшүнө албай атам десең. О, да. Ошондой болуп каттырбы. Ай, бас мактан өрбөй чай куялы. Өткөндө 7 000 сомдукка ичпедик беле. 17 000ге ичкиле жүргүлө биздики. Ава Кейджи. С нами безопасно, удобно и надежно.